kablaaw ti maipaay kada kayo amin, kabarbarman na nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apan ng subsubaybay, kadagiti drama tayo ama ng biyanang, ken biyag ti tao diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw amampay, da Joanna Florida, dita tramo Bascalaw nyo naringgay, dita bay kiri ni Verlin Almoite, may ipag Verlin, Joanne Orpilla dita Ilocosur, ken Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabsat Eileen, Dear manang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniino tamadukduk talak ti dadumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga asawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Eileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. At damo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kan saan tayo nga agpansit. Kan bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul payla aya day takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan ba't abalasang? Kat balasang manen tabalo kat nga rudayn. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang? Ha? Agsaysayang kala iti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo, pakasarsaritaam to paylaeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rudmut ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunamot lang nasin aw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay kayat ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro day di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na. Saan tajay mo baro? Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na. Tasyak mo't ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa. Agdin nadalatan. Bayamon takasar-kasar. Tawan kwarta. Pagdunaan dangay. Diyak mo Ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda. Tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Anya? Agden na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata? Tanong makaurnungak. Ikasar kunton ni Eileen. Nukasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na Agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Eileen. Sukiran nakmanan. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudang narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Eileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumot la adinak denggan. So makamu kayo. Kat pag nagdan nyo nga raw. Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. Ay, mala. Makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka nga rod. Kunak adito'y balay ti pagnaedanday ti nobya na. Ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiag kudkud. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay da kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kan uray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kaskasan no.
Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya taramidam itang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Good, numalpas. Anya taramidam nga ibarok. Orayan mi ama maganti lupot Tako pinunmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam on. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ado, di mabalin asir kam at trabaho dito oy. Ada nga min angkit ko iti ubingak tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang arud ti trabaho amngay. Tulungak lata ni Aileen nga agtrabaho dito unag ti balay tatang. Tulungak nga agluto. Oray ta nalay nga agluto. No kasta, linyam tagluto. Un tatang, nasayaan nga ron. Kasaritak di ka nakakangad na restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kat kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na, tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali ta nasingpet ti kasinsin ko nga agbalin a boss mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawa Aileen. Aldawan, awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Nay, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kat anusan na kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Intun bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita, Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan, Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita kay di store na kay gamit ti buti ti arak. Ha? Kaya ko naman, jak nakita. Nakaluga na ti tricycle di kalman alimabas di store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para ita anak ko. Di ka mga asawa no, di mo ka ba na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita kang ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanog da taong agkay-kayod. Ngamsi ka. Agil-ilad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan. Ala tatang, bye-bye anyon ni Darwin dito eh. Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga da nasakit kin kwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balayo, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi? Anya, nagaduda mat iya eh. Uray tadamot tay sigod asilid ko Jay. Isu ti pagturugan ta. Jacket dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa iti mapasamak. Darwin. Isu nga gimpakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apaya pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agnaid tatang. Dinan kayat dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na tar aramidak. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rod asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na. Ibagbagakan ka na Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyaw. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oras sa daw. Kat gumagat tong aing ton addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan?
Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ure maturog da tao, riingan na. Anya ay nagloko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kat anya pa iti maaramid ko kenkwana. Kunak ngamin ide at dito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaananderan. Saan nanang? Di amana la ti jakursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartag ka pa'y asumangpot. Gat, anya kumagat sa anak matadumaw dawat ken kay ti kwarta paginom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartag. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong kan kwa na. Wan mat nga Aileen. Sigod mat nga amo mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karbang nga mga pa di takabsat mi Tasaan na kang kasar. Adangkit na takapsat me. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatag trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto daytan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog akon. This drama is owned by Jenna Almoyer Drama. Le, agsaba mat gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen? Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga rin mo dito'y balay. Sa nabali, tayo na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na ti bagam. Ngamawan mo tungtung palam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat na, imbes amay salat ti kakapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsentidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto daytan. Bigbigat nga magapataman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasin tan iti pagnaadan ta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma tayo dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa ay Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpat day tiyan Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daennan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agunget day jayket no adda mga paken kwa na. Nimot la Aileen ti mga apakin ko ana. Nukas di nga na nabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumot abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan ko na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din.
Baybayan yun ni Darwin iti kahit nang aramitan. Tapag palpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, ta sumaruno ak tumutin nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pala ang tawag da. Kapilitan nga trabaho tadi kamat agagawa. Sana bale, tama ka trabaho ak tumut lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagsweldo ka na, Eileen? Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito ikat. Iso nga itatad ng trabaho, mangtod ka matan iti share mo. Ay, uwan. Mabiit lang. Adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sangaribo atan nangina ti magatang itan. Ha? Adtoy. Meryl. Itimpla nakman iti kape ka, Eileen. Agtimpla ka kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para day tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabaho. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Eileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maano sa nun, anak ko. Panawa mo, Nailin. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibaga ti kastakan kwa na, Iso akas na taanak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Eileen! Awan karbo nga mamangsong basongbat ka ni Nanang No, gas asta ka dito'y balay. Kulang matlanin kasarnakan, di kapsat me, Uray di naking kasam. Boston! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay. Saan da ka akayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinaalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O niya, di husto, di baking kayo day. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki ka. Maistresak iti dayja a pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes a may salati kaapak, agbalinin nga upat ta makibibiyang damang. Iso nga raw, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang nga ruden, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom. Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. Nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslaawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayt na, makaamu ka. Una na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amom taon no sumarunaw. Di ka basta agdarasunaw sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininakak nga ron ni Darwin kat nagikatakmata ni ti trabaho kiti mall, taimpag nagtipapeles ko para iti abroad kat nag-abroad Kat ita andaklat ta dito abroad kat kaasi na, iniinot magta na makaipunpundara kiti pagbambanugak dito abroad, kat aging gay taawan pa'y nobyok. Alakastan, tigayam mo, Eileen. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama ito gayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.